zon betul. Ka Confederation of Riphoi People hinin kasngi kala Rakhe ke Jubilee Rupa ha town Darbar Auditorium Hall umsning. Hapa ajeng kren ha kani jeng Rakhe kum kongsan ulam phang kayeng Darbar thau ain ke jelameg laya uba med ba ling do ulaya ro e kaseng halor ke jeng kiu shaprang jongka bat ru ye kino ya lam ba kit khot ki bi trelang na ka benta ka bha kam ya jong ki brio ka than Riphoi. Hakani ke jeng Rakhe lai don lang ru da kinong thau an na Riphoi ki riu pau khmat ka district bat kinong ya lam bat kit khot jong kaseng. La ban kedo by Confederation of Riphoi People la seng house nem khat khandai spa khandai phun riu halor ka nong rim ban chakri na ka benta ka bha ka miat jong ki brio ka Riphoi district. Kami jom ni apa? Kalau mampu ya bawa kilometer jom kalau boleh dia. Hagawin ke setri. Kaya kita berpengalaman bahawa inklusif, bahawa sudah malam lalu bagaimana? Kalau inklusif, kami dalam kawin berdoa, bahawa bersama, bahawa peluangnya ini dapat kami sendiri kalau mau ini kita jauh lebih